Akka bolta. Ora jirtani ka online jirtani konsari tokko agarta hoggaan ol seenu dadhabbiin qaban ture. Naannoo kumne dadhabbiin qaba. Kalee guyyaa guutuu 8 am to 8 pm. Ayyoota North America irraa wal ga'e wajji wal ga'e ture bukkeen irraa kaasaa ture. So I had a very long day yesterday. Sambootaas Zoom meeting qaban ture. Gara manaas I think 4 am bitti ka'ee dhufe. Egaa as dhufe jara kana wajjin warra hedduu adda wajjin wal ga'e waan tureef. I'm getting old, you know. I just have to admit. Akka duretti akka guyyaa deemu akka dandeenye limiti kiyyaa isaa jira. Dadhabeeti malee nagaan qaba. There is no problem. But I'm really exhausted. Bobura kana tokko fitee Red Bullis dabaladheeti jira. Hoggaan madaraka irra kaa'ee haasawuu eegale energy ni dhufa. Don't worry. I'll recharge, you know. Like a car. Sanumaafi warra Dallas, thank you. It's always beautiful to see you. Amata meeqa deddeemna. Arra oneerrate fardoosniyaa tokko qofa. That was the biggest horse I've ever seen. Yeroo gaafa galatoo maraadhu. Fardaan gahee dheesuu fi keewwanni kaampanii. This is a beautiful community. Yeroo dheeraadha asin deddeemna. Yeroo hundumaa gargaartanii dubara dhaabattanii waliin mari'annaa. It's a dynamic community. Yeroo hunda dhufee si wajjin mari'achuun hedduun gammada. I just want to speak about someone, Elias. One day, we never believed in hierarchical leadership. There should be what Likamari is methodologies, communities. It's never good. Here you are, comrades, we're friends. This guy doesn't age. I knew him 20 years ago, 2005. Who? That one. That one, you know. Well, I knew him I met him, before I met him, we started talking in 2005. The first year I came to America. He was older than what he is today. The kids were like, one was not born, I think. You know, one was a small guy. He has been my right-hand man for a long time. We did Walde Dargagoda, and the other time, Gafan the Gara broke up. Walde Dargago, Wali Jarre, Duba, Avaska, Mambudo, and Jari, Boroswana, and Jarvan, Nukes down and Ariani, but he was at the back. Sambodas, Gava, Oromo First, Tibone, Osas Gava President, he was my man. I think I spent more time on the phone with this guy than with anybody on earth. It's incredible, you know. And I think that's why I'm deaf now, almost. I'm not deaf, but it's going down. Of course, there is Bosnia. His partner, his wife. You know, this thing we do, one year to go, for us, we're at the forefront. You can actually see our sacrifices. You can see the hardship. You can see how tired I am. But you really cannot see the sacrifice of our women. Bosnia literally raised the 2 kids alone because I stole her husband for last 20 years. For last 20 years I took him away. And the kids graduated. Now you can kick him out if you want. But I still need him though. I just wanted to say thank you. We are friends, we are comrades, and of course, he would not have been able to do this without you, the community. Community Jabakaba, hero of Jaja. You know, he says, I will beat Minnesota. I know there are maybe 50 people here, but he always says, no, I'm going to do better than Minnesota. I knew he's not going to do it, but I still say, yeah, he can do it. And to community of course, we have this guy. I think he was my security, my bodyguard, my security for 3 months. Yeah, he was. You know why I tell you this is? We are friends and we are comrades. I am their best friend and I'm their boss at the same time. We have a policy, which is work hard and party hard. There is certain one we don't talk. But what we do, we have to do
bashanane 6 am ni kana jemnan they get up. Urban but engata someone for Djibouti gafar ene or security detail ki to kaisa. Amo boss te jira na bil biloni na sa to. Where is that cowboy guy nanje? And I'm like, who is the cowboy guy? Then I have to go back to my memory. Why do I say this? Because the people around me are the source of my success. I'm a very successful person. I'm not so dumb and I achieve almost everything I desire, everything I plan. But it's not because of my strength only. Because I'm surrounded and I'm blessed by strong friends, strong comrades, and a strong community. You. Thank you very much. Gavan Kenya Rakau, Fiamma, I think kilo shan in the valley. I only become again also a Yanchisan. Warin Burger Canas into the Reosonia. Hanam Magalon, that is Magala was a teen nave. Gavan American Rajoti, Bicadura, as he got up in the case and can get the other case. Nyatana Radicasa, Yohani Mugana, Kilimanjaro, the Beef Rabusum, Kabata Kamata, Uyahutam, Soman Winta. I just want to say the love you have for me, the love I have for you is the source of our success. Thank you very much. I will open up the floor for discussion. Just let us development. Wala man ray nasa jira rakkom besani woni gurgud dolla ma makaluf. To kulola. Walwara si biyati dadar kaise jira. Hurre se jira. Oromia lola kaise jirti, nano amara lola kaise jirti. Now there is a new war coming up. The gay fanda. Namichi ammas lola grati. Lugal churab dem. It's a guy in Ertra to lola banu demu jira. Just since I started this campaign to stop further distraction, he is adding more distraction. Dubbi warra Tigray keessa seenee waliin laqee isaanii suuraa banatanii fi humnoota TPLF bika lama qoodee Isaayyaas wajjin lola seenuuf deema. Lolli kun akka Eertiraa zamana abboota keenyaa sana hin seenaa. Lola karanii fi gaara adda addaatiin lola mutaa'uu miti. Lola Ethiopia fi Gaanfa Afrikaa for once for all daara godhula ta'uu deemu jira. Sudan has collapsed. Somalia fayyuu hin dandeenye. Ethiopian darrattee jirti. Ammatti namni fayyaa qabu, namni xiqqaa shooyaaduu danda'u wanni godhuu malee Oromiyaatti nagaya buusu, Amaaraan nagaya buusu, Ethiopian deebisee tasgabbeessuudha. But ammas diggisi biraatiin lola deemu jira. I know namoonni hedduun maaliif personalize goota ittiin haftee osoo namichi waan gaarii dalagee ittiin hafe alhamdulillah hin jedhu. I think he is the most destructive human being we have ever witnessed to come to leadership. Ammas lola galchuu deemu. Biyya sanitti arguu jiran jirtanii mi? Generaalli gurguddaan kasilaa dalagaan isaa lolee lolchiisuudha lolli dhugee. Prime Minister Hailamaram kata matura anggota tu loli luwe. Presidentin loli luwe kena anggota dia. Presidentin saluk loli luwe kena dia. Amma loli berat ke sudah. Loli kuni ilmu nama kau tunjuk. Koran nu I think Pimpinan University motu mana bahasa over last 6 years. 1.5 million people died in Ethiopia due to war-related issues. Karasasa kumefi, kabelan kumefi, kabakate kume, waljiddutti 1.5 million. Still malja kali denga tugalatan Ethiopian takka akamati negar gatembe. It's an incredible. We are facing a very difficult situation, isn't it? Dinagya furada. Nagade firan kaptane biya. Hanga fayda tu jare irra. Namni waan nyaatee bulaa jira.
Qaaloomina qofaa miti. Osoo inni walii sila PowerPoint isin agarsiisu qaaloomina qofaa miti. Qaaloomina meeshaa qofa miti. Ni dhabame. It's not just inflation. It's not only the price going up. There is acute shortage. Bobaan gaafa namichi waan qabatu gara qashii deemu akkana fakkaate. Amma officially isaan dabda. 250 garuu barbaadee bituu hin dandeessu. Sanirraan gibiraan maal adda addaatiin. I don't know if you saw what he was saying yesterday, Jimmatti. Magala guutuu diiganii fixanii. Sir, did he come from Mars or from Las Vegas? I don't know. Akkuma keeyyoo dhalatee guddate. Magaalaa xixiqqoo gaaroo fudhadhu, galamsoo fudhadhu. Manni ka jiru karaa qofarra. Naganni ka jiru. Dukkaanni akkasuma achuma jiran. Kana diigee fixeeti. Ummanni Jimmaa kaasaa ta'e quunyim jedha. Ummanni akkamitti kaasaa gaafata milishaan irra taa'ee rasaasa matan naqa. You know? So the reason amma loudly wani dubbatu jirruuf dhiibbaa godhu jirru tokko lolli dhaabbachuu qabe Itoophiyaa keessatti. It's a must. Lolli dhaabbachuu baannaan anoo diaspora takka ka harka distii keessa kaatanii jirti. I'm all for diaspora to go back and invest, to go back and work, to go back and visit their family. Garuu haalli lolaa kun itti fufnaan 401k keessan hin kasaarinaa. Namni birrii miliyoona takkaafsanii ol qabu Gondar irraa, Gojjam irraa, Wallagga irraa, Baale irraa hundi saabbatee Finfinnee naannoo isiitiin galee amma. But they think Finfinnee will be safe. No, it will not be safe if this war continues. Kanaaf isin warri alaatis ummaa ta'e isin dukkaana yoo gante mana yoo ijaarte is fine. Yoo immoo bu'aa qabateettee dalagattee is fine. Garuu ala kana baatee abukaatoo warra biyyaaf ummata diigaa jiru ta'uun Rabbi birattis ummata birattis nama gaafachiisa. This time, we are not going to be lenient. Expose goona nama kamu ka biyya sanitti lola deeggaree ummata keenya biyya teenya wal ficcisiisu jiruuf sirna bineensa shayitaanni ergatu kan nama ajjeesuuf ajjeechisiisuudhaan alatti dalagaa biraan qabne bira ala kana dhaabbatee justify gochuudhaan yaalu. We will not tolerate that. Kana namu beeku danda'u qaba jechuudha. Haala kanaan immoo usnee silaallu. Biyya teenya uummata keenyaatu keessa carraaqee biyya sana waggaa 50-60 roorroo jalaa bahuudhaaf kumaatamaan lammii teenya itti wareeyne amma maqaa keenyaan aangoo bayanii nama keenya fixaa qabeenya nama keenyaa saamaa diigaa haasidummaa akkana nagara. Maqaa keenyaan hoggaa isaan biyya diigan callinne laalu. Ibidda itti shidu jirra amma itti shidna. Ibidda kanaan yoo tole ni diriira. Ta'uu baannaan ni caba. Yoo itti meeshaa. Kana waggaa jennu isin akka dhoosuudhaaf isin mirkaansuudhaaf miti. This is a position of almost everybody in the government, outside the government. Nama tokko ka balaa malee nagaan barbaanne, karoora malee nagaan barbaanne, diiguu malee ijaaruu hin beekne, balleessuu malee tolchuu hin beekne, ka bara baraan itti sharafaa itti hammaataa deemtu jecha nama tokko jecha sirni sinjigu biyyi sinjigu ummanni dhumuu ittiin fufuu jechuudha. We will stop it. We will do whatever it takes to ensure we save our people and our country. Kana resolve Kenya akka wattaniin barbaada. When I say Kenya, I speak on behalf of everybody in that country.
I don't believe namni fayyaa qabu biyya san keessatti nama lola tokkorraa lola biratti utaalu. Dura Oromiyaatti lola eegale. Sanboota Tigraay jee, Sanboota Amaaraa jee, amma Eertiraa jee barbaada. What is this? Dura Finfinnee diiguu eegale. Sanboota Bishooftu. Osoo jiru magaalaa xixiqqoo diiga. Kanaaf diigumsi uummataaf diigumsi biyyaa akka dhaabatuuf tattaafataa jirra. Banni isin gaafannu nu dhaggeeffadha. We just want to be understood. This is intolerable kan caalaa tolerable ta'ee deemuu waa'ee. Tibuufuu qabneef hojii kanatti seenne akeekni an amma deemuuf kitaaba isin gurguruuf miti. Kitaaba kan buy it online. That's not an issue. As I always do, I want to have discussion with you face to face. I want you to challenge me. I want you to ask me. I want to debate. I want to discourse. So that boro garuftan not dinimne akan jenne. Amma duras walu jennu da. Medias gava jaru sil marenneti. Sirna duras oga geggesinu semua marenneti. Kamma kana ni geggesina. Either we will shape it up or we will get out. Warri NATO isan rakabdanis, warri kille takaskatani kille tara chikatanis. Boda akol ralalle fi akol wannu fi agama sintimu barbade. Mari gaafiloo qaaftan gaafilee kan mareen nu taata ni haasofina. Mari kana cinaa banatti kan godhaa jirra. Kaan immoo akkuma isin jee yeroo dheeraadhaaf magaalota adda addaatitti wantoota keessaan mareetu qabnu saayyoota wajjin hogganoota wajjin mareetaa itti fufna. Kanarra jira galatooma. አማርኛ ላንጀቱ ጅራ እንዴት ዋላችሁ? ካሴቱ ልቀይራ አስቸኮልከኝ። ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ይሄ ቫይብራንት ኮሚኒቲ ነው። ብዙ ጓደኞች ቤት የመጣው ነው ይመስለኝ። እንኳን ተገናኘን። ያልኩትን አጠር ለማድረግ ሀገራችን ውስጥ በጣም አስጊና አስፈሪ ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ወቅት። ለእናንተ መንገድ ብዙም ለምን እንደማርዳት እንደሚባል ነው። አሁን ግን አለርት ላደርጋችሁ የፈለኩት አንዳንድ የመጣችሁ በተለይ የትግራይ ልጆች ስላየው የኤርትራ ልጆች ስላየው I want to tell you something very important. ሰውየው እብዱ አሁንም ወደ ሌላ ጦርነት ሊያስገባ ነው። ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው ነገር ስታዩ ባለፈው አመት እየተካሄደ ያለው ነገር የሌላ ጦርነት ድግስ ነው። የኤርትራና የኢትዮጵያን ጦር ትግራይን ለሁለት ከፍሎ ወደ ጦርነት ለማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። በተቻለ መጠን በውስጥ ለማስቆም የተደረገው ሙከራ አልተሳካም። በሚያሳዝን ሁኔታ የህወሓት አመራሮች ሾርት ሳይትድ በመሆን የዚህ ዓላማ አሳቂ ሆነው እየወጡ ያሉት። ትናንትና ኦሮሚያ ላይ ጦርነት ጀመረ። በኦሮሞ ህዝብ ደም በኦሮሞ ብሔረተኝነት ተጠቅሞ ስልጣን ያዘ። የኦሮሞ ብሔረተኝነትና የኦሮሞ ህዝብ አምባገነናዊ ንጉስ ስልጣን ላይ ማቆየት እንደማይፈልግ ሲረዳ ወደ አማራ ወገን በመሄድ በኢትዮጵያ ስም የአማራውን ወገን ይዞ በኦሮሚያ ላይና በትግራይ ላይ ዘመተ። This was from 2020 to 2022. ከዛ በኋላ ትግራይ ላይ የአማራ ኃይሎች ኤርትራን ይዞ ትግራይ ላይ ያደረሰውን በደልና ውድመት ሁሉም ያስታውሰው። አሁን ደግሞ አራት ጦር የተዋጉትን ጦርነት ከትግራይ ጋር ወደ ስምምነት ሲገባ ሌሎቹን ባገለል መልኩ መሄዱ ለስልጣኔ ያሰጋኛል በሚል በአዲስ መልኩ ከኤርትራ ጋር ጦርነት መግባት ይፈልጋል። ይሄ ጦርነት በሱና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ መካከል የቦክስ ውድድር ቢሆን አይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም with it። እነሱ አይደለም የሚዋጉት፣ የሚገዳደሉት እነሱ አይደሉም።
አንደኛ የሚያውቀው የደሃ ህዝብ ነው፣ የደሃ ልጅ አንደኛው። ሁለተኛው ይሄ ጦርነት ትግራይ ላይ ነው የሚካሄደው። አሁን እየተገፋ ያለውና የትግራይ አመራሮች በሚያሳፍር መልኩ ሚና ሲያወጡበት ያለው የትግራይን ጦር በሁለት ከፍሎ በትግራይ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በመቀስቀስ አንዱ ኃይል ተገፍቶ ከኤርትራ ጋር እንዲወግን፣ አንዱ ኃይል ደግሞ ተገፍቶ ከሱ ጋር እንዲወግን በማድረግ ጦርነቱን መቀሌ ላይ ማስጀመር ነው። for God sake ምን ያህል ነው የትግራይ ህዝብ ሰፈር ማድረግ ያለበት? 17 ዓመት ደርግ ላይ ተደረገ። በሱ ስም ስልጣን ያሉት ኃይሎች አዲስ አበባ መሽገው ረሱት። ሲገፉ እዛ መሽገው እንደና ጦርነት ገቡ። ሁለት አሰቃቂ አውዳሚ ጦርነት ተካሄደ። የፈረሱ መሰረተ ልማቶች ሳይገነቡ የፈሰሰው ደም ሳይጠግብ ለተፈጸመው በደል አንድም ሰው ተጠያቂ ሳይሆን እንደገና ጦርነት ማውጣት ይፈልጋል። አይ ነው የትግራይ ልጆች በደረሰው በደል ላይ ኤርትራ ጦርና አመራር ላይ ቂም እንዳላችሁ እንዴት እንዳላችሁ I understand your pain and I want justice for sure። በዛ ቁስል ላይ ሌላ ቁስል የሚጨምር አካሄድ ግን በጣም አደገኛ ስለሆነ መከልከል ያስፈልጋል። በተሰሞኑ የጻፍኩት ነገር these are things I don't want to write, I don't want to talk about ግን I am forced because I can see it coming። ካወቃችሁ ታስታውሳችሁ የትግራይ ጦርነትን መደገስ የጀመረው ስልጣን በያዘ በማግስቱ ነው። ሁላችንም የዛ ሰለባ ሆን ምንድን ነው የሆነው? በህወሓት ለደረሰው በደል እያነሳ የሚያደርገውን ውንጀላ ስናስተጋባ ፋይናሊ የኢትዮጵያ ችግር አልፋና ኦሜጋ ህወሓትና ትግራይ እንደሆነ ህዝቡን ማሳመን ቻለ። ከዛ ሀገሪቱን አስተባብሮ ትግራይ ላይ አዘመተ። እሱ በስልጣኑ ቀጠለ። ኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚወሰው አለቀባት። ትግራይ ወደመች፣ ኢትዮጵያ ማብረም ወደቀች። he want to do it again okay he want to split ጌታቸውን ፋሽን ወደ ራሱ ይዞ የደረሰውን ገፍቶ ከቻለ which is really scary TDF ለሁለት ከፍሎ አንዱ ወደ ራሱ ይዞ ሌላው ተገፍቶ ከትግራይ ጋር ከኤርትራ ጋር እንዲያብር በማድረግ ሌላ ጦርነት ውስጥ ቢገባው ይሄ የትግራይ ችግር አይደለም፣ የኤርትራ ችግር ብቻ አይደለም። ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ወላይታ you better understand ልጅ ብቻ አይደለም ሄዶ እዛም ያልቀው ሀገሪቷ አፈራርሳ ብቋፍ ላይ ደርሳለች። it will not survive the next war። ጤነኛ ሰው ቢሆን ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው ቢሆን አማራ ውስጥ ያለውን ጦርነት ያስቆማል። ጤነኛ ሰው በአሁኑ ወቅት ሌላ ጦርነት ኢትዮጵያና በአካባቢው ላይ አይፈልግም፣ አይመኝም። በነገራችን ላይ ይሄ የምለው ነገር ፓሲፊስት ስለሆን የሰላም አፍቃሪ ስለሆን አይደለም። ኤቭሪባዲ ሴይስ ኢት። እንደምትሰሙት ጀነራሎቹ አሁን እንግዲህ ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ጦር ውስጥ የነበሩ ባላለፉት 35-40 ዓመት ከተራ ወታደር እስከ አመራር የደረሱ ጀነራሎች ጦርነት መዋጋት ስልጣናቸውና ሙያቸው የሆኑ ሰዎች ጦርነት በቃ ይያሉ ነው። አመራሩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት የተባረረችው በሌላ ጉዳይ አይደለም ነገራቸው። በቃ ጦርነት በቃ ስላለች ነው። ነጥያስ ኤቭሪዋን እዛ ሲስተም ውስጥ ያለ ሰው ለህይወቱ ፈርቶ ለስልጣኑ ሳስቶ እንጂ ጦርነቱ ሀገሪቷን እያወደማት እንደሆነ ይረዳል። in fact I'm just their spokesman። ከተቃዋሚው የበለጠ ከአክቲቪስቱ የበለጠ እኔ የታፈኑ የመንግስት ባለስልጣን ድምጽ ሆኜ ነው የወጣው። because the nightmare you know እዛ መንግስት ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ከሚሊተሪ እስከ ሲቪል ያለው በህልማችሁ ባሱ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ባሱ ወደ ላይ ሲገባ ወደ ገደል ሲገባ መንቀሳቀስ መውረድም ማትችሉበት ማስቆም ማትችሉበት ነገር
Have you experienced that kind of dream? Nightmare. That's a nightmare for the people in that country. So, እመለምናችሁ በተለይ የትግራይና የኤርትራ አክቲቪስቶች whether you support this government, that government, whether you support this faction or that faction, please do not support another war. Because we will not survive. As a society, as a country, we will not survive another war. አንዱ መልእክት እንድታደርሱ ሊፈልገው ይሄ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አልቆለታል። it has collapsed. ነጋዴው ንግድ ሙሉ በሙሉ ቆሟል ማለት ይቻላል። የኑሮ ውድነቱ ሰማይ ታሷል። በዛ ላይ አልፎ የተረፈችውን ኮሪዶር በሚል ከተሞች ላይ ያሉ ትንሽ ሱቆች የሚሰሩበትም እያወደመ ያለው። Sometimes I feel like he is being sent by the devil to destroy the country. It's an incredibly scary situation. ይህም ፐርሰናሊ ለማድረግ ሳይሆን I just could not fathom what this guy is doing. ስለዚህ my message ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለኤርትራ ሕዝብ፣ ለሁሉ ለብሔር ብሔረሰቦች we need to say no to war. ይህን ስል ፓሲፊስት ስለሆንኩ ሰላም ስለማፈቅር አይደለም ጓዶች። I tell you this as somebody who I think I understand politics to some extent. I understand the impact of war, not only on politics. You know, war is politics by other means ይባላል አይደለም? ጦርነት ፖለቲካ በሌላ መንገድ የሚካሄድበት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የፖለቲካዊ ጦርነት አይደለም እየተካሄደ ያለው። ሀገርና ህዝብ የማውደም ጦርነት ነው እስካሁን የተካሄደው። ምንም ፖለቲካዊ ትርፍ ያልነበረው። እስቲ ጠይቃችሁ ማን አተረፈ ከትግራይ ጦርነት? ኖበዲ። ኦሮሚያ ውስጥ በየቦታው ሰው በየቀኑ ኦን አቨሬጅ 100-200 ሰው ይገደላል። ኦሮሚያ ውስጥ last 6 years more people died in Oromia than ኃይለ ሥላሴ፣ መንግስቱ፣ መለስ combined. ኢትዮጵያ ውስጥ I think አዲስ አበባ ውስጥ ያወጣው ጥናት ነው 1.5 ሚሊዮን people በጦርነትና በጦርነት ተያያዥ ችግሮች የተነሳ 1.5 ሚሊዮን ሰው ሞተ። ከዚህ በፊት እኛ የምናውቃቸው ጦርነቶች የ30 ዓመቱ የኤርትራ ጦርነት፣ የ17 ዓመቱ የትግራይ ጦርነት፣ የኦጋዴን ጦርነት፣ በተለያየ ቦታ የተካሄደ የነበረው ጦርነት ወይ ደግሞ ወደ ሰሜን ወደ ኮሪያ ይላክናቸው ወደ ኮንጎ ይላክናቸው ወታደሮች ሲደመሩ 1.5 ሊሆን አይችልም። Just think about it, you know. This is incredible. So, what I want to plead with you, እኔን አትደግፈኝ፣ እኔን ፖለቲካ አትደግፍ፣ ህዋትን ጥላ ደግፈው I don't care. ኤርትራን ደግፍ አትደግፍ I don't really care at this point. Because we are no longer talking about politics. We are talking about the very survival of the people in the country. So, whatever you do, ለዚህ ሰይጣናዊ አካሄድ ጭድ አትሁኑ። ለዚህ ሰይጣናዊ አካሄድ ነዳጅ አትሁኑ። Say, refuse it. Refuse the temptation. ብዙ ቁስል አለ እዛ ጋር። ብዙ ቁስል አለ። ብዙ ልዩነቶች አሉ። ብዙ ንዴቶች አሉ። ብዙ ቁርሾዎች አሉ፣ ቂሞች አሉ። ምንም ጥያቄ የለውም። እነዛን ወደፊት ፈጣሪ ከረዳን በውይይት በድርድር በቴራፒ ልንወጣቸው እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው 6 ዓመት የነበረው ቀውስ የፈጠረው ኮሌክቲቭ ትራውማ is unimaginable. ኢትዮጵያ የሄዳችሁ ሰዎች በቅርብ የሄዳችሁ ሰዎች እስቲ የሰውን ፊት ይዩት ጓዶች። People are spiritually, sentimentally, emotionally drained. ኢኮኖሚ ችግሩ ብቻ አይደለም። It is going to take us generations to get out of the trauma of last 6 years. Imagine if we add more war.
ሶ የኔ መልእክት ገፋበታለሁ። I don't just preach. I will do whatever it takes to stop it. በተፈጥሮ ያለኝን ፈጣሪ የሰጠኝን ዕውቀት ተጽዕኖ whatever it takes, I and my colleagues will do whatever it takes to stop Abiy from taking us to another war. ከተቻለ በአስፈላጊ ሁሉ ጫና ወደ ጦርነት እንዳይሄድ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ካልሆነ ግን ወደ ሌላ እሳት ሀገራችንና ህዝባችን እንዳይከት we are determined to stop it. ከዛ በፊት ከጨረሰን fine. We are prepared to pay any price, any sacrifice to make sure ለኛ ለኦሮሞዎች ደግሞ ተረዱ እንዳሁኑ ቅስማችን ተሰብሮ አይቀርበታል። ለረጅም ጊዜ ተጨቁረናል፣ ተንቀናል፣ ተፋይተናል። እንዲህ ስንናገር I want other nations to understand us. We feel the pain. በእኛ ስም ነው አብዛኛው ወንጀል እየሰሩ ያሉት። እኛ የታገልነው ጭቆና እንዲወጣ እንድነሳለን፣ ከማንኛውም ህዝብ ጋር እኩል ሆነን በቀያችን ላይ መዘረፍ መበዝበዝ ቀርቶ ሰርተን ከችግር ለመላቀቅ፣ በማንነታችን መገፋት መጨቆን ቀርቶ ተከብረን ባህላችንን ታሪካችንን ማሳደግ፣ ሀገራችንን እኛም የድርሻችንን ሁሉም ድርሻውን ይዞ ተከባብረን በዲሞክራሲና በፌደራሊዝም አብረን የምናደርግበትን ስርዓትን ለመገንባት ነው ያን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለው። አብይ ባለፈው 6 ዓመት የሚያደርገው ፕሊዝ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት፣ የኦሮሞን ህዝብ ዓላማ፣ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ያማከለ አይደለም። Abiy is probably the worst of us. እንዲህ አይነት ናይትሜር ከኦሮሞ ፖለቲካ ይወጣል ብለን ፈጽሞ አስበናል። ዝም ስንል የነበረው መናገር ከባድ ስለነበረ ነው። አሁን ከሌሎች ህዝቦች ጋር ሆነን ሀገራችን ወደ ሌላ ጦርነት እንዳትገባ፣ አሁን ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ሌላ እልቂት እንዳይመጣ እስካሁን ለደረሱ እልቂቶች ዲሉ ነው። በመቶ ሺዎች የሚሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች ትግራይ ውስጥ አልቀው this guy did not inform a single family. እዚህ ታውቃላችሁ፣ የሀገር ወታደር ሄዶ ሲሞት ቤተሰብ ይነገራል። እድለኛ ሆነ የጎረቤት ሀገር ሰው ከሌለ በስተቀር አንድ ወታደር ሲሞት እናቱ አትሰማም። let alone ሌላ ቤኔፊት ይቀርና the kind of disregard he has for human life is incredible. So ለባካችሁ የሀገራችን ህዝቦች ብሎ የኤርትራና የኢትዮጵያን ህዝብ፣ ኤርትራና ኢትዮጵያ በታሪክ ሂደት ሁለት ሀገር መሆናቸው እሙን ነው። እንደ ህዝብ ግን ይሄ ህዝብ አንድ ነው፣ ሊነጣጠል የሚችል አይደለም። ኤርትራ ተበጥብጣ ኢትዮጵያ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኢትዮጵያ ተበጥብጣ ኤርትራ ሰላም ልታገኝ አትችልም። ኤርትራ ደህይታ ኢትዮጵያ ልትለማ የምትችል በቀጣይ ዘላቂ ሰላም የሚመጣበት እድገት የሚመጣበት ሂደት ሊኖር አይችልም። The same is true inside Ethiopia. More than ever before, our faith is intertwined. ይሄንን አሁን የመጣ ችግር፣ አሁን የገባንበትን መቀመቅ ተደማምጠን ተባብረን ልንወጣ እንችላለን። እድል ካለን ፈጣሪ ካረዳን። እንደ ትናንቱና ግን ጣት እየተከታሰረ የተራ ፖለቲካል ስኮር እያደረገ የምንሄድ ከሆነ ሁሉም የለፋበት፣ ሁሉም መስዋዕትነት የከፈለበት ተረስቶ የባሰ አደጋ ውስጥ እንዳንገባ አደራችሁን። የጦርነት ማገዶ አትሁኑ። ለጦርነት ደቦ አትውጡ። በማንኛውም ወገን ይሁን ሁሉም ጦረኞችና የጦር አበጋዞች
ከቻላችሁ ተማጸኗቸው፣ ከቻላችሁ ምከሯቸው፣ ወይ ጫና አድርጉባቸውና ሀገራችንና አካባቢያችን ሰላም እንዲመጣ እንስራላለሁ። አመሰግናለሁ።